Уйхерсем пушанса бұраща шерещене керегене ларма хатірленет. Ял хучалахенче тата терпелеген промышленно шратыр шагансен республика уяве чук уйхен икемешенче ерте. Ончен юлна тухыша пуштарса кертме васкамалла. Пайн утмул вижи гектар шеру мидер завоны берин, та шерда хуруны гектар кукуруз, 1000 гектар ытлара хевел жавраныш. Казаненде хевел жавраныш бе кукурузны шындаса где перебір, типсеші десе влажынызы бузыкрах, а шеру мене шынды чен хортрах пуштарза будермеле. Келеде улчыр 22 пинтонна яғын тыры чапсы гертне вадам туғыш гектардан 25 центнер ытларах. Иртне шулды бедан лаштарзан кусағалрах, шакна типе шандалық пулны бесалдавлаще. Варна районинче керхеш сене вишлене. Тырбула пахчеши межи и кемшчегра елт пуштарза бдерне, халя керхешерт метаваще. Тыры вали хварна кукуруз 20 гектар жинже пухса гертне, пинде улчыр донна. Туғыжы хех центнер гектардан. Шырулми 20 загрон гектар жинже, вуны бинде шырзагрон улты тонны пухса илне. Хымла ширим гектар жинже, 11 тонны пуштарны. Кыжал хетипе жандалыга була, туғыжы сақалдарах. Были хабаджи планба пыхныйне шиделіклі пуштарда илне. Кирхизене республикара шереке бенетла гектарак сахварна, шерешченезене кальча хель епле качасы пашыхандарать. Шель булинде, шерде нюрик шитменіне була, пәдем площади баян ергелі үзеймеріште пірінде. Шагымеге ожыдырзан, 6 градус сұранытларах, тада шамырзен бұлзан, үссе адаланзал үлгірме бұлдарашызым. Кушени де пірінде шул жызем ғыларза, тада тымар ярза үлгірме бұлдараш. Нюрик пулмазан вара, зем хелгаш аймаса бұлдараш, зем вое жетмес хелгашма. Шер жинженде бұртырдық, баран мазыр, шак бұрлық. Ана нюриклек мередік, ожы жит мередік, бұл хелгашма бұлдарай, шургуни үсме бұлдарай. И шак ғатрах, нюриклексен, шудылексен, баранчыдық, шак бұрлығынде. Период покойран дұқрыдық тепір баравыл, биледех, пәдедех үсмес. Шага елдақ шандалық кымылынчен келет шавныма ял хучалық министерстве ворлық ытлара хадырлезе хавармалыне азырға тарать. Кирхизем пәтсен шургуне шавлаптық сенех тебір хутак мотиве. Чувашингларым Вали, Екатерина Фомина, Виктор Степанов.